khona mhlambe into ayenzile noma ayikho into ayenzile but ama-situation enombolo but inombolo khona isikhathi mfethu la efuna khona igazi wait why pho umgwaza u16 hole umuntu mawumrob because wayelwa yabo but nami ngangisana le enga leyo ukuthi wena mfethu umuntu meke waqala wa-actor kumele ngi-actele ukuthi angabe esacabanga ukuhlehla semanje ngihamba icala lasejele elimeta ngingene ngemeta ungabi serious hayi angeke uyazi le ngoma lethi aniyeke ukuba serious yayazi lo Peter lo ngiyayazi icelo ba ethi ungazi ukuthini ungazoba serious yazi lo phahla yayazi Ishawu bani? ishawa eBig Nine yeah exactly all right but welcome to the show ne sure ishow yethu siyibiza ukuthi homeless ne great ilana sihamba sixoxa nabantu abangenayo indawo yokuhlala ne sizwe nje izitori zabo ukuthi kwenzakaleni bafike kanjani kulesimo abakusona and stuff like that ishow yethu ibizwa ukuthi homeless ne great all right igama ubaba nguSiphiwe Ntuli umlungu odwela la eThekwini igama lakho lomtsizwa lelo ya igama lami walithola kanjani mfethu ngalithola ngoba ngangimpofu yabo ngifika yabo manje hayi sengiqonqile umpofu nje hayi ngeke akusafani akusafani phela uyazi nabo abafana abampofu bathathe kancane yabo so wena okwaba naleyo nkingi ukuthi abantu bekuthathe kancane ngoba nakho umpofu ya kodwa ke lokho phela mfethu nawe uyazi mfethu kudinga insizwa yabo ya mfethu ushuthi nakhona nami hayi ngoba wena mfethu ngihlala lana ngixakekile yabo angixakekile angihluphekile bakhona ekhaya yabo leyo ukuthi kuphela mina ngasuke ngathanda ukujoyinana namfethu igangsterism kakhulu yabo leyo nto njengoba ngijoyina igangsterism ngazi ukuthi okay ekugcineni ngangingazi ukuthi osho ukuthi ngizoyenda lapha ngifika la kodwa izinto ezenzeka sagcina sesijoyina nje lokushini sibheme ihunga yabo leyo nto mana mawuthi ujoyina igangsterism yini oyenza exactly kahle into engangiyenza exactly nje ngangithanda ukuthi ngiphakamise u6 uyabo leyo nto nokubamba inkunzi yabo uneminyaka emingaka ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi mhlawumbe ngangisano 13 14 ngoba ijele ngiqale ngina 14 years ungakaqedisha isikole ngangaqedisha isikole ngoba ngisho nakhona esigela ngaye ngavuka ngayesigela mangifika esigela kufundwa thisha shothi angishaya athi ngifike late yabo mina ashuthi wangishaya 4 enqeni athi efusathi msonanyo ungishaya kanje enqeni mina awungizali wena Sifebe ngayiphumela ngomnyango yabo ngafakwe e-office ngaxoshwa esikoleni ngisamncane ngiyintwana yabo ngoba nenhlamba nje bengingamuzi umuntu yabo nje umuntu mengigumento engayiza bengimtshaya ukuthi efusekwe yabo okay mfethu sagcina sibhema ke roundini sama out yabo masibhema sama out okay iphela imali phela manje seshawo arrest yabo sithola namajob abuya angaveli yabo sigcine sesincinza yabo sishayele nabantu ivalo umuntu simtshele ngento ekhona ibingekho akhipha imali umuntu sidla imali nimtshele into ekhona ingekho kanjani kahle nje ngizothi kuwena ngine TV kanti ayikho ukhipha imali wena lapho 800 samsudle emva kwalokho ngienda lapha phela manje bayanda labantu yabo abanye ngala sibaphuca amafoni ogesi ku-end up ethenini ngithi hayi mina ngisayele eThekwini bafethu abanye baye ko-plaza ihlukano yabo okay njengoba kwenzeka lento mfethu hayi sifike la eThekwini okay ukuza la eThekwini wathatha i-decision noma weza umuntu ozoza ezokwenza into encane abuyele emuva noma wathatha i-decision ukuthi sengiyohlala khona nje sokuthi nje hayi ngiyohlala khona mabefuna ungibona bazoza bezongibona ekhaya ngoba nezinamba zakhona ngiyazazi kwakuyisiphi isizathu kahle kahle esakwenza ukuthi uthathe leso sinqumo ngangifunwa iforamu namaphoyisa yabo nakhona manje beli befika bengibuza kuma yabo bemvusa nango2 yabo hayi ngithine ngize lana okay wait before size lana futhi iliphi le ghost leyo owayithunile lapha elokushini eyayenza ukuthi ufuneke kangaka ngangibhuce intombi yeona mashane namacici yabo egolide sure nakhona lapho ke batreat omunye umfethu wasekhaya engimlamayo wayesebenza kaSpar manje asekho Spar usesebenza eBluffmead babamba yena ebuya kaBest abefuna mina yabo bamthathela izinto zakhe bemsebenzini nakhona sasizwa yini ke
usibari wakhe umfana sekhaya shuthi uthandana nenye ithekeni yakhe uma wengane zakhe umjida wakubo uyabazi labafana baka-Bester laba ababethathele umfethu wasekhaya ilento Izinto zakhe. yabo bewu-16 etheksini bephethe nebhamu befuna wena sho shuthi-ke lo mjida amkhulumele umjida wasekhaya bayibuyise lezi zinto zomjida wasekhaya yabo. Okay, lapho ngibatshele mina ukuthi hayi bafethu ngiyagibela mina ngiyanyamalala ngoba labantu yabo ukuthi bazonginquma yabo lona. yeah Hayi ngigibele ngoba ngaqala ngalala eminyango for 5 days ngingalandi endlini. Hayi ngithatha imali-ke ekhaya ngifike la eThekwini. Lana-ke emgaqweni into eyenzakalayo mfethu ungasibona siphila ungangibona emini ngiphethe ikani mfethu yabo. Izinto ezenzakalayo yiningi ngoba mfethu ngaliphatha ikani emini ungangibona ebusuku ngeke ungibone. Cause imisebenzi yokuphanda mningi kumele kudliwe la mfethu yabo kumele kubhenywe yabo lona. But ingakho usuke ubona abantu mfethu uthola ukuthi abanye mfethu bayasurvive abanye abasurvive mfethu ngoba cause into esiyibhemayo mfethu ngesonto nginesho ukuthi ngiyawukhosta u-5,000. ngento oyibhemayo kuphela Oyibhemayo kuphela ungakayidli ngoba but mfethu kuney'ngane mfethu ey'fike la mfethu zizofunda mfethu sayifaka kulento yabo. Cause-ke mfethu size sifike lapho okay kufika usuku lokuthi ngenza icala la eThekwini ngiboshwe. Uma ngiboshwa ngifike ngiqale ngihlale ejuvenile. okay nalana wafike wasuswa amacala ngale waphindwa kwaba khona umshikashiko oshunayo futhi ngala Ya nala ngafike ngaqhubeka nje ngayibambela inkunzi. Bamba inkunzi ngashaya uzigqibo ngashaya udla ngabamba inkunzi ngaboshwa. Mangiboshwa ngiboshwa erobhali mangifike Westville. uboshwe erobhari wawuyenze kuphi Ngangenze lapha kwe-street. wakwenze njani lapho Lapho ngangithatha ifoni yabo. uthatha kumuntu ewalk wayephethe ngesandla awuchazele lo wayefake nje phethe ephaketheni nje phethe ngoba ngafika ngamxavuna ngamqabulela ibhodlela ele-dry elife la ngemuva ngangilibulele ngemuva ngayithatha ifoni. isemini noma sebusuku Kusemini ngabha abantu behamba kanje. Ngithatha ifoni ngabe ngisuka bengingena indlela yabo sawina okokuqala ngawina owesibili owesithathu azangikhalela. Mangingena e-police station eCR ngifika senginama cases amathathu amarobhali. Hayi ngifonele ekhaya batshela ukuthi hayi sengiboshiwe kuthiwa hayi okay ihlale-ke Westville-ke mfethu kuze kufike leso sikhathi sokuthi hayi ngeke ngithi mina hayi ngiyayithatha inombolo manje ngikhathele. so i-trial isingenile la kugweba icala noma inombolo yithatha usekwi-trial yabo hayi mina ngiyayithatha inombolo. Hayi ufike-ke isikhathi sokuthi okay lokuqala icala sekumele ngiliqule ngithe ngisaliqule lokuqala icala kube khona ukuthi hayi useke ngiyaphakama mina la ejele manje yabo. so Judane neziboshwa sivuke ekuseni-ke kube ngathi njengoba sekuyophakwa vele siphuma nje su-5 sekuqala nje sekuphakwa ngoba sasihlale number 1 B3 number 1 sivane sisuke thina sobawu-3 sivane sisukume sikwazi iboshwa sishawe ngingayi enkantolo ekhaya bafike enkantolo hawu uSiphiwe Ntuli kuthiwa hayi useWestville ulimele bafike ekhaya eWestville vele ngilimalele ngiphuka isandla nonyawo bakhuluma uzishaya. so uphulwa yini manje ukushaya ya ngoba phela ngishayiwe. mana-ke asibuyele kule lo mjisa loyo eniphakama ngayo izithini khona mhlambe into ayenzile noma ayikho into ayenzile but ama-situation enombolo but inombolo khona isikhathi mfethu la ifuna khona igazi. ya Khona isikhathi la ifuna khona ukuthi nje uguqwe ngedolo utholakala ukuthi lento uyiyona ngempela yini inosathanism njengoba ukubone la eminyango ukuthi khona isikhathi seyingozi khona sokujabula njengoba sisajabule nje kuze uDisemba kuseze seyingozi. Kunjalo-ke nakhona la. so umuntu mangabe uzophakama ukhetha umuntu randomly hayi ukuthi ufune kube khona umuntu mhlambe ukuthi unegrudge na uyabakhetha ngoba khona umhlanga khona iskybed ngeke uvane usuke nje uphakame ngomhlanga umuntu ofaka imali ejele. Uma wenza leyo nto ubulala umsebenzi phela wethu igebengu ufuna uphakame ngalabantu abangafaki imali ejele yabo. so umhlanga umuntu onjani Umuntu olala embhedeni njalo mhlambe ngesonto uyakwazi ukufaka lo 2,500 we-voucher yabo. anifakele asifakele leyo mali mhlawumbe uthi yena akabhemi akenzi lutho kodwa udla nje isinkwa yabo. Yeah. Okay yenzeke-ke leyo nto mfethu qabuka yabo.
ngihamba icala lalo lekuphakama ngibuye hhayi kamnandi amacala lawa angivulela ibheli bangikhiphe ekhaya qhubeke futhi hhayi ngibuye ngishone ekhaya ngifike ngigeza Wait, kamnandi. laphayana sibuyele kulokhu laphaya uphakama before siphumele ngaphandle. Iy'khali lezi osuke niy'sebenzisa njengoba nigwaze ngayo lawa majisa niy'tholaphi kanjani? In-situation mfethu but njengoba la eminyango kukanjena bafo nasejele mfethu kukanje ngoba mfethu khona iy'tabane angani uyabo ukuthi la khona amaphoyisa khona abaqwayizi khona amasela khonani. But-ke namaphoyisa angani la eminyango ayakwazi ukuthatha isimokolo nojele baphila leyo mpilo but nathi siyakwazi ukuyifakela samself. Cause ngobani kwafoni iyangena samself mfethu ngoba iyakwazi ukuthi ikhandwe ngalo plastic wamasemiji uyithathe uyifake uvaselina uyifake ey'nqeni inyuke ize esiswini. Sure. Yonke into nommese yonke into uthola ukuthi umuntu unyusile insangi imali yonke into. Sure. And then mase ufika ngaphakathi Uyakwazi ukukhipha. kuphume nje property nje yabo. Kodwa futhi kuya ngokuthi uqine kangakanani yabo. But awuyithathi inombolo uzophinda usitshela leya nto ngeke ukwazi ukuyenza yabo. Yeah. Ngoba kuyashiwo ngisho ufika edele ukuthi mfethu asidlali ama-games imnandi buhlungu mase kuqoqwa ngedolo usucela inombolo kuba wena uyikhethayo indlela ukuthi hhayi mina ngiyajoyina i-gangsterism likhule lokungena likhe lokuphuma. So wathi uthe wajona yiphi i-gang? Ngajoyina i-26. 26. Yeah. So ngoba ngoba kwakungiphoqa ngibalekela ukuthini mfethu angifuni ukuzwa ngomunye umfana yabo. Njengoba ngumfana samself makufika into zami kumele kube ezami yabo. Ejele bangibiza ubhunu uma-bullet namanje. yeah bayangazi nje mfethu medium A yonke ngisho medium B medium C ngoba ngike ngathi sengibuya kuleyo robhali ngashona ekhaya ngageza ngabuya ngathi ngibuya ngiza ngalana ngahlala kwathi ngo-2011 or 10 lapho nginquma uthisha ngimnquma ngerobhali naye ngimshaya 16 hole ngebhodlela le-dryer. Mangimshaya 16 hole ushonela khona isigamekweni hala ngase-Chesterville rank umuthi uza ngala umuphuma nje ayisese khona ibridge umunyungu ama-taxi aya emakethe khona leli bridge elingale eSt George ngaseSt George ya ngimshaya lapho. Mangimshaya lapho nakhona siyambamba ashaya u-accuse ngimshaye lapho-ke 16 hole mangimshaya 16 hole uyashona kanti ikhamera isiyangibuka ibale sithathe-ke i-laptop ama-J1 awu-2 nemali yango-4,500 sihambe. Manake nanenzani la khona into ayenzile noma nimbamba inkunzi? Simbamba inkunzi because kwakuyirobhali nje property yabo. Sidla ama-drugs sidakelwa ama-drugs hhayi-ke sihambe. Wait, why pho umgwaza u-16 hole umuntu uma umrobha? Because wayelwa yabo but nami ngangisanale enga leyo ukuthi wena mfethu umuntu meke waqala wa-actor kumele ngi-actele ukuthi angabe esacabanga okunye yabo. Isalt ukuthi ngimshiye ulele yabo ukuthi unjani lokho nami ngangingakucabangi kodwa ekugcineni okay kwenzeka ijudeni okay ngangibopheka amaphoyisa ngibophe emakethe amesibophe emakethe ngalo suku ngishawe esithathu sobabili no-accuse siswe CR masiswe CR sihlale 3 days kufika ubheka icele ezobuza ukuthi uzobona mfana obulala ijudeni hayi angibone futhi mefika hayi athethe yini wabulala uthisha wama-clerk wena ufanele u-25 years. Nakhona la ngisiza ubhuti wami uSipana kaMondo yabo ekuthiwa ngimtshele sesisenkantolo ukuthi awungitholele ummeli okhokhelwayo angitholeleke ummeli wayengena ngo-3.5 enkantolo a day. Ukhulumile akhulumanga 3,500 wakhe uyawudinga. Okay ubhuti wami angimele ngoba lo yammeli wangimela for 11 months. So uba umkhokhela ummeli? Ubhuti wami osebenza kaMondo. Yeah. Wangimela for 11 months. Uthe kulo 11 months kusuka ngoJanuary until 2 November kuthe kuDecember hayi kuhle ukuthi icala liyaqulwa. Maliqulwa icala lisuke lingilahla lingishaya ngo-15.
accuse limshaye ngo-18 years ngoba wayinama-previous. Uma ngifika futhi ngaphakathi e-Medium B, hhayi yonke into yami nginayo, amavesti, insipho, amateku, yonke into yabo. Fike futhi ngiyihlalele cause into eyenzakalayo uma ufika ejele mfethu uyaqhubeka mfethu ube nale enga engathi mfethu ungaqhubeka wenze more than that ngoba vele emuva kusuke usuwazi ukuthi kukude ngiye Yeah. yabo. But ekhaya ngathi ngifikile nje mfethu ngashonela abantu abawu-5 ngisemnyakeni ngingakwazi ukuzobangcwaba uma mncane abafowethu ubhuti ingane yamfowethu bese kuzobe i-sister. bonke bashona nje ubusobosho kwesibili manje. Bashona nje ngisanda kugwetshwa mfethu yabo. Hhayi nakhona futhi ngiwuhlale lo 7 years 6 months yabo. Uma ngiwuhlala 7 years 6 months ngithe sengiwushayile u-6 years 6 months sisuke isikwirikwiri shuthe ejele sibanga imali emaphepheni. Phinde futhi nakhona siyibange le mali lena sisukume lesi siboshwa singishaye ngempama ngivane ngisigwaze sishona. Sure. Masishona sekuyaphoqa ukuthi futhi manje mfethu sengine-2 cases ofanayo. Ngiqale phansi ngi-athende, uma ngi-athenda but akusekho ukuhlehla manje ngihamba icala lasejele eliyiMeta, ngingene ngeMeta yabo. Ekugcineni lapho mfethu iqiniso ngalenzelwa yiboshwe ezazikhona abafethu base-Claremont kaDabeke ngangihlala nabo basho-ke shuthi kwayibona ofakazi ukuthi hhayi uyena omsukelile cause inkosi enkantolo noma ingamgweba umlungu lapho-ke ngathola u-3 years wangaphakathi ejele sale lo 1 year 6 months ngiphuma. Awushaya-ke lo 3 years, lo 3 years kwasejele uwushaya njengesigwebo osuke ungene ngaso ushaya skoni. Oh Ushaya skoni eceleni. general eceleni. Yeah. Mese uyabuya uqhubeke nesakho. But mfethu okubuhlungu even ngisho abazali mfethu abazele bake basibuke baseye la basibukele phansi ngobani bona uthola ukuthi umuntu umzele umfana ikusasa kalazi lemphatheleni yabo. Yabo nje basila emgaqweni mfethu ngizokutshela ukuthi siney'nkinga ey'julile. Omunye umuntu ongeke ayibhiliva ngangibona ngihamba ngiphethe amathina ayithe mhlampe ngisilima angisona isilima ngoba uma ngijika iklasi ngilahla lo plastiki brown ngingakudla ngikunqumela umuntu abantu begcwele. Uxake ukuthi awu lo muntu ngoba bathi iphara nje but iphara umzimba nomngcola kwethu hhayi imiqondo yethu. Ngoba even ngisho ekhaya ngine-degrees zasejele nginezu-12 o-restorative justice, o-family life, o-anger management, o-suspect abuse, o-plumbing, o-wedding, o-carpenter. Yini engingeke ngiyenze ngezandla zami ngoba yonke le nto ngiyikelezile nginayo kodwa kuphela yini esangibuza ukuthi mina ngiyi-crook. Angibuze la. So njengoba usho ukuthi sekuze kwaba ama-cases amaningi la khona othola ukuthi ugcina kushona abantu yabo lonto. Kwenzakalani uma ngabe kuwukuthi ake ngithi sathe nje ubusuku la kade khona uphuma esigamekweni la khona khona umuntu oshonile. Ulala kanjani ebusuku? Cause ubuthongo awubutholi. Ngeke futhi ubuthole ngoba ungabhema ungaphuza ungenzani mfethu ufana ngingakulinganisela njengomuntu othwele ngoba ngeke uze ungabhema kodwa kuhlale ukuthi idlengelele kubuye ukuthi hayibo kunento kanje. Yini eyenzakalayo? Uyayicabanga, uyayiphupha, kwenzakalani? Uyayicabanga njengoba uyicabanga mfethu kufana nokuthi uthole ukuthi usanda kuqonqa intombazane. Uthando lisalusha into kanjalo libe uyicabanga ekugcineni kuba worse mase kuthiwa mfethu usengcwatshiwe. Yabo. But umuntu mfethu unzima. Yeah. Cause-ke le nto-ke siyibuka kulabantu-ke laba abanye abasemaceleni abajaji abantu ungamjaji umuntu. Ungajaji futhi iphara ngoba nawe uthola ukuthi umama uzele kanti naye uzelile. Siyakwazi ukuthatha ingane yakho thina siyenze isinto wena uyitshela ukuthi wena ngeke iyenze ngoba but ingane yakho imithanda inombolo ngizoyithatha mina ngiyifake esitradini. Yeah. Mese ngiyabuza ukuthi zithini ngoba but nakhona la ngasekhaya la ebengihlala khona ngithe ngivakashile kwaba khona omunye umama shuthi othenga amateka amasha kwakhe ngokuthi banemali umakhelwane wami ngivakashe ekhaya. La mateka abanemali shuthi ingane yakhe naye iyayithanda iyafuna ukubhema iwunga yafuna
sayithatha sho sihamba nawo kanti izoya kufika intshontshe lamateki ihambe beyowadayisa nabafowethu abanye bangasekhaya ngikhona nami kodwa ngiyangiwadayisa futhi angiwabonanga ekugcineni kuthiwa imina engiwathathile amateki kanti lo mama uyendiyeni ngisifaka ofahamba endiyeni wangabuza ukuthi uba uthatha amateki wayendiyeni umtheme seliyenzile indiye into esethi aliveze ukuthi ubani kwavela ingane yakhe unamhlanje leyo ngane iyahlanya sekumele yena alungise leyo nkinga ngelathi indiya ngeke ngikwazi ukuyikhipha le nto akuyena so wahlanyisa ingane yakhe ngoba wayeyitshela ukuthi wena wayeyitshela ukuthi mina ngintshontsha amateki amasha shaka ntantshontsho ingane yakhe sayibhemisa ingane yakhe yabuya ingane yakhe seyihlanyisile ngitshela ukuthi yamgwaza amerazo yadlula ngasekhaya kwendawo kuthiwa isemtshebheni yathi uma ifike emtshebheni bayigwaza wayithola esibhedlela emva kwa-2 weeks seyenzile le mkhuba yakhe ayiphindanga yalunga kunamhlanje yahola yabo sengisholo ukuthi ihola impesheni sengisholo ukuthi umuntu ungamjaji mfethu bona bangasijaja kufana nokuthi umuntu lento enzeka la eThekwini abantu emini bayitshele ngathi ebusuku kodwa basuke sebedinga usizo lwethu engasasho umuntu ukuthi ungcolile lo muntu balite kanjani usizo leni basuke befuna ukuphelezela nokugada phela inkunzi yabantu yabo iyabanjwa inkunzi hayi kancane la kukenywa umuntu wesilisa kukenywa umuntu wesifazane so yini lapha nidlala irole kube security futhi ebusuku ebusuku sibuye sibe usizo bayanyipha emini ebusuku sisuke sesidlala enye irole yabo ne ingakho yonke into yala eThekwini iyakhokhelwa brawa yonke into yala eThekwini iyakhokhelwa sure so ngaphandle kwalama case awu2 khona mhlambe okunye okwaboshelwa khona and stuff okunye ngeke ngaboshelwa khona nje mfethu ukunentuzana udla nokubanjwa itolo-ke mfethu yabo thola mhlambe mfethu kugqekeza isitolo sibanjwe itolo futhi nakhona sigqekeze ithini yabo but kodwa irawundi ebengikho nje kakhulu iyona irawundi yerobhali yabo ngoba but bengithanda ukumthathela umuntu engibuka mina yabo ngikwazi ukulibe ngikekela ngishona le nale yabo angikwazi ukukekela ngishone le nale ngoba jweli nje mfethu even ngisho ngasekhaya mina mfethu ngake ngashawa ngesibhamu kwathiwa ngifile ngo-8 bullets kodwa ngasurvive kwakwenze njani lapho kwakuthiwa ngiqelezile endlini ngathatha ugologo yabo loo nto ngathi hhayi abathuka mina befike ekhaya so uma bekushaya ngo-8 bullet bakuficaphi bangifice ekhaya egcekeni kawuchaze lelo suku lo ngangihleli nje ekhaya egcekeni ngangisuka la eThekwini ngiye kwabanye abafethu ngasekhaya yabo uma ngifika ngasekhaya ngibatshela ukuthi hhayi bafethu ngifikile naye ungangiphethe sobhema kanti labafethu sebetsheliwe ukuthi ngizodutshulwa yabo ngisuke ngekhaya mina endlini yakhiwayo ngifike ngihlale phansi hawu kanti mfethu abantu bazoqhamuka yabo abeqhamuka-ke abantu hayi ngiye kubona ngibabuza ishaphi awazi ukuthi wena beze ngani angazi beze ngani mina kodwa nje ngibabona nje ukuthi abantu hayi nampa abantu beqhamuka bewu4 yabo ngithi mina hayi ake ngisondele eduze hayi mangisondele eduze hayi le nsizwe bengithukana nazo zonke iphethe ibhamu yabo ngibuza ukwenzakalani oyedwa hayi athi hayi asifune isitori yabo angikinye lo yedwa mengikinya mesejala omunye imdubule lo yabo mengidubula lo ungishange lokugcina mfethu yabo ngoba yabo eyokuqala yayiza la yangena la yaphuma la sure yabo ezinye zila nala sure nala yabo inhlamvu zonke lezi eyigcolile yabo ngoba lezi eyilaba ngishase ngiyiphansi ngitshela ukuthi bashala baqedile yabo bahamba mhlawumbe indawo kusuka la beya kulesa sihlahla sesi6 ngabe ngiphaphama ngasuka mhlawumbe la ngayophuma indawo engaka yangiye emotweni ngoba ngisho ukuthi hayi ngidutshule obani nobani emva kalokho kwavaleka amawashi aphaphama kuyikhoma after 3 weeks sure yabo cause ngibuya nje ngenza lamacala bafu ngangiphuma khona esibhedlela ngisho umuntu wesifazane mina mangimbamba inkunzi ngangimgwaza sure ngenxa yazo zonke lezi zonke lezi zinto lezi hayi ukuthi ngangiswele ngangingaswele ngangahluphekile ngangingaxakekile futhi
Manje uphanta kanjani nje njengamanje? Hhayi manje nje mfethu ngiyibhandela kahle ngithathe amathini ngiyiphathisela abantu, kodwa-ke ongisukelayo ngimgibelisa ibhanoyi lami. Ngisho ukuthini? Ngiyamtshengisa ukuthi hhayi ngumfana phela mina. Yabo nginayo futhi le nto ofuna ukuthi ngikwenzele yona ngizokwenzela. Yeah. Yabo. Ngoba ngikutshela ukuthi hhayi la emgwaqweni nginamagalelanga. Ya. Ungaye ePhoyini, ungaye ku-St. George, ungaye e-Westridge, Bayakwazi bonke. ungaye e-YMCA, ungaye e-Durban Station, ungaye e-Prayer Center. Ngento eyodwa.